Baka Youth Enterprise Revolving Fund sebabonge labo lababhadala kahle imali labayiboleka kulesikhwama saka Youth Enterprise Revolving Fund. Kanike kuthiwa bange-33 noma nakubili 32 labo ke labangakaze babhadala kanike bangama-28 lasebacetsile kubhadala. Ngekusho kwemnumzane Mandla Nkambule longusihlalo ka Youth Enterprise Revolving Fund uvetile ukuthi kusifiso sabo ukuthi batholeke indzawo yekulima labo ke labalimako kude ke batawukhona ukuthi ke labantu labasha bakhone kusebenta ngendlela lefanele. Kanike Nkambule uvetile ukuthi uyathemba ukuthi ke hulumende utawubalekelela kuloku. Namhlanje sidele kakhulu lokho ukuthi si celebrate nani lokuthi kusekunelitshintsho kule culture kuyathiwa kakhulu ukuthi awu iyouth wayiboleka ayibisi ngiko nemabhange ayibalekela mabhange nje akayifuni iyouth nababuta wona ungena ngathi ucosha lo security package ufunani nababona yingayingi so but ke nitshengise niletha thombe lesisha ukuthi bantu bayibuke insha yethu lefuna kwenta ibusiness noma lento ibusiness ngendlela lehlukile niphethe kahle bengiwabuke ama statements enu niphethe kahle kakhulu lokuthi nje ubhadale uzifike egcineni. Labanye lababoleka ke imali kulesikhwama nabo ke bavetile ngekusebenta kwabo. Singakhona ku-market market ngiyakunesikhathi ngokuza ukuvula nginciphise la market amanzi angahlali vele because ngakhona ngifundisa abantwana. Ngithola imali ka-youth fund ngajabula kakhulu nasekhaya bajabula ngangiyithathele kulima imali ka-youth fund ngalima kwefika ikhathi sesomiso kunifika indzawo lene dimvula kahle lomisa ngahluleka chubeka nekulima ngangahlali ngasukuma ngahamba ngifikile Bovulani solo ngizama ukuthi ngifuna ukuchubeka nekulima ngahamba ngafika naseTuluboshe la solo ngizama ukuthi ngifuna kulima nakhona kwaba netinkinga lomisa emanti asha ngabuya ngahlala lapho ke besalanzelelwa ngumboda emalini ngithi mangidibene netinkinga ngihamba ngiyekambida niyokusho. Labo ke lekubonakalako ukuthi ke babhadala kahle ke le mali babe seke sebahlonyeliswa ngato certificate kanye ke nema vouchers e Pick n Pay. Nginonhlanhla Twilight entsabeni channel yeMaswati kaManzini.